أبلغ من نفي المثل. Kalau kita belajar tauhid, laisa kamitsli. Ka itu huruf jar ya. Orang Aceh jar juga bilang. Ya. Jar apa jar? Jar. Anak belajar di Jawa, ya. Ka itu huruf jar berarti tasbih kan? Syibih. Mithli juga syibih. Nah, laisa kamitsli, laisa mithla mithli. Laisa mithla mithlihi syai'un. Itu kalau kita baca tafsir ya. Tapi ini agak aneh, mau dicari dulu nanti. ويقول العربية فنفي المثل عن مثل المثل أبلغ من نفي المثل. Jadi ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, Allah itu menafikan mithil-mithil. Mithil-mithil. Tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai, gimana maknanya kalau Indonesianya agak sulit ya. Mithil-mithil itu sudah dinafikan, apalagi mithilnya. Itu kalau kita ya. أما عبارة البغية ليست في ذلك. Kalau antum ada kitabnya enak ya. Walhamdulillah. Insya Allah nanti anak tanyakan apa lihat kitabnya dulu, nanti anak ngobrol sama beliau. Nanti jawabannya lewat ini aja, ada WA tampak ya. Insya Allah nanti. Allah. أسأل الله